Dokaz stvaranja. Isaac Newton, ovaj najelegantniji sistem sunca i planeta, mogao je jedino da se pojavi usled određenog cilja, kao produkt inteligentnog i snažnog bića. On vlada nad svima njima. On je suvereni gospod nad svim što postoji. Albert Einstein. Harmonija prirodnog zakona otkriva inteligenciju takve superiornosti da u poređenju sa njom sva sistematska misao ljudskog roda je u potpunosti beznačajna. Werner von Braun. Čovek ne može da bude izložen zakonu i poretku univerzumu, a da ne zaključi da mora postojati plan i svrha iza svega toga. Kada se malo pobliže pogleda tvorevina, čovek treba da stekne i bolji uvid u samog tvorca. Their words ring out across the boundaries of time and space. Brilliant minds filled with awe. Njihove reči odzvanjaju u svim vremenima i u čitavom kosmosu. Sjajni umovi bili su ispunjeni čuđenjem o izvanrednoj stvaralačkoj ruci našega tvorca. Platon, Aristotel, Leonardo da Vinci. Svi su bili inspirisani poretkom i umetnošću onoga što su vidjeli u svemiru. Galileo, Kepler, Nikola Kopernik. Kad su posmatrali univerzum sa zvezdama, čiji je broj bio jednak broju zrnaca peska na svim obalama svih okeana, čudo Božjeg stvaranja zasvetilo je ne samo od beskrajnog svemira kojeg su ugledale njihove oči, već i od same stvorene stvari na koji su oni sami stajali, planete bez premca, koju zovemo Zemlja. Moodyjev institut vam predstavlja čudesa Božjeg stvaranja.
Planeta Zemlja, svetilište života. The planet Earth, Planeta Zemlja. since the beginning of Od time, početka vremena, njeno samo postojanje u univerzumu ostalo je kao misterija i čudo iz generacije u one generaciju. generation to the next. A thousand years before 1000 the birth godina of Christ, pre rođenja Hrista, jevrijski pastir David posmatrao je nebo i kao mnogi pre njega i mnogi drugi posle njega bio ispunjen čuđenjem za svet koji je Bog stvorio. world God had made. How many are thy works, Kako je mnogo dela tvojih, Gospode. wisdom you made them all. Sve si premudro stvorio, In the u beginning, samom početku stvorio si ih. foundations Nebesa su delo ruku tvojih, iz kolena na koleno prenosit će se tvoja dela. Govorit će o tvojim svemoćnim delima. Tvoja dela su tako čudesna i ja to znam veoma dobro. Your works are wonderful, and I know that full well. The astronauts are often accused of Astronauti su često puta optuženi da nisu u stanju da se dobro izraze kada se vrate. O tome kako je to zaista kad se čovjek kreće po svemiru. I mislim da ima razloga za to, jer kad gledamo dole na zemlju, reč koja dolazi u moj mozak je čudesno. Jednostavno smo okruženi veličanstvenošću Božje tvari. For 11 years, Tokom 11 godina, Tur Gardner je bio astronaut u programu za kosmičke istraživanja Sjedinjenih država. On je u Space Shuttle uspeo da ode na 2 misije. U misiji Space Shuttle bili smo veoma zaposleni prvog dana i veoma uzbuđeni, ali nije bilo vremena da se zaista zaustavimo i da razmišljamo o tome šta to činimo i o jednostavnosti jednog takvog poteza. Ali te noći dok smo se spremali da legnemo, komandir i ja smo ležali na svojim sedištima za komandnim pultom i jednostavno smo onako lebdeli, a bili smo ovlaš vezani sigurnosnim pojasom, tek toliko da bi nas sprečio da ne odlepršamo tokom noći. Međutim, kako smo zapadali u san, mogli smo da gledamo kroz prozore i jednostavno smo bili u takvom nekom raspoloženju, jer upravo ispod našeg šatla videli smo zemlju. Pogledati dole na zemlju i razmišljati o svemu što je ispod vas, u vašem vidokrodu, je neverovatno iskustvo. Jednostavno, oči su mi se zasuzile. To je tako jedan čudesan pogled i naravno, pošto nemate silu gravitacije, onda te suze počnu da padnu na zemlju, nego onako se nagomilaju tu ispred vaših očiju. I onda u jednom momentu ne možete više da vidite. Jedno neverovatno iskustvo koje se ne može izraziti rečima. Što smo više učili o našem solarnom sistemu, Zemlja nam izgleda jedna velika jedinstvenost u Božjem stvaranju. Poslali smo solarne uređaje da izučavaju planetu u našem sunčevom sistemu, čak i one van našeg sunčevog sistema. Intenzivno proučavanje planete sa teleskopima sa Zemlje, kao i sa onima u zemljenoj orbiti. I opet, što više učimo i vidimo naš univerzum, sve više shvatamo da najidealnije mesto koje je pogodno za život u čitavom sunčevom sistemu i možda celom univerzumu je zapravo planeta koju mi svi znamo. Zemlja. Within the entire solar system and perhaps the entire universe is the planet that we call home.
Kada je posmatrao Tvorca i ono što je on učinio, starozavetni prorok Isaija je napisao: Bog koji je sazdao zemlju i načinio je utvrdio, i nije stvorio naprazno, nego je načinio da se na njoj nastava. Danas je naša planeta dom za više od milion vrsta živih bića. Mnoga od njih su egzotična i svaka se oslanja na jedan čudesan sistem uslova i proviđenja koji omogućuje njihov opstanak. Istražimo sada samo nekoliko od bezbrojnih čudesa koje omogućavaju život na Zemlji. Kada shvatimo kako Zemlja uspeva da održi u životu svoje stanovnike, moći ćemo da vidimo jasnije karakter i vrline njenog Tvorca. Ona se naziva najvažnijom supstancom u celom svemiru. Hemijsko bogatstvo koje slobodno teče, možda nigde drugde u svemiru osim na planeti Zemlji. Ona je proizvod 2 atoma vodonika i 1 atoma kiselnika. Ono što kontroliše klimu i bez čega nijedno živo biće ne može da živi. Voda života. Of life. Zemlja je blagoslovena takozvanim bogatstvom vode. 70% planete je pokriveno sa više od 1300 kubnih kilometara vode. U stvari, kada bi Zemlja bila potpuno ravna, onda bi prekrile vode, čija bi prosječna dubina bila 2600 metara. Bez mirisa, bez boje i bez ukusa, a u isto vreme tako obična i spektakularna. Ona dnevno ima uticaj na svaki deo našega života. Potrebno je oko 900 litara vode da bi se napravila jedna vekna hleba. 3000 litara kako bi se pročistio galon nafte. 11.000 litara kako bi se napojila jedna krava. I više od 20.000 litara za jedan automobil. Ali takođe impresivno, kao što su i ovi prizori, jeste da je važnost vode možda najbolje otkrivena u sledećoj činjenici. Više od 60% svakog ljudskog tela sastoji se od vode. Pre 2500 godina, grčki filozof Tales iz Mileta je učio da voda održava u stvari zemlju. Kao što sada znamo, njegove premise su uglavnom tačne. Ali šta je to što čini ovaj dragoceni resurs tako jedinstvenim i tako suštinski važnim za život? U celokupnoj prirodi i svim naučnim laboratorijama nalazi se obilje odgovora na ovo pitanje. Već podavno se zna da je voda najveći rastvarač na zemlji. Da bismo pokazali ovu sposobnost vode, usućemo više od 1 čaše šećera u bokal vode koji je već pun do vrha. Ono što je iznenađujuće jeste to da umjesto da se prelije, voda u potpunosti rastvara šećer, a da se nivo vode uopšte ne menja. U određenom vremenu voda će da rastvori bilo koju supstancu. Njena važnost kao glavnog rastvarača na zemlji slikovito se može prikazati u procesu erozije. Svaki put kada padne jedna kap vode na zemlju, ona rastvara i sakuplja molekule, hranjive sastojke i razne druge hemijske sastojke. Skoro polovina od poznatih hemijskih elemenata nalazi se u vodi. Bez ovog neprestanog procesa sakupljanja,
biljni život na zemlji prestao bi da postoji, jer samo oni hranjivi sastojci koji su rastvoreni i sakupljeni u vodi mogu biti apsorbovani od strane biljnog sveta na našoj planeti. Putem erozije, voda izgleda kao neka vrsta dobavljača hrane. Međutim, ta njena uloga pribavljanja hranjivih materija je samo delimično ostvarena. Nakon što se hemijski sastojci i minerali rastvore, oni moraju da budu transportovani do struktura koji proizvode hranu na našoj planeti. Put u svemir daje nam neke određene indikacije o tome kako se u stvari ovaj proces ostvaruje. Jedna od najznačajnijih stvari koju možete da učinite kada se nađete u svemiru, u bestežinskom stanju i sa gravitacijom koja iznosi 0, je da se igrate sa vašom hranom, a naročito sa tečnostima, jer voda u svemiru ne teče, pošto nema gravitaciju, nego u stvari ostaje kao mehur i onda kada joj priljubite svoje usne, kako biste pokušali da je usisate, umjesto da uđe u vaša usta, ona će bukvalno da se slepi za vaše lice ili će vam ulaziti u nos. A kad pokušate da je popijete, onda ćete bukvalno početi da pljujete i bljujete oko sebe. Ovde na zemlji, sposobnost vode da obrazuje takozvanu vodenu kožu je jedva vidljiva. U rano jutro, trilioni ovih vodenih molekula drži se zajedno kako bi stvorili ove kapljice. Ovaj fenomen, koji se zove površinski napon, također omogućava ovom insektu da šeta po površini ribnjaka. Kao i kuglice vode da se slivaju niz leđa ovih ptica. Ali svakoga dana, najveća uloga koju ima ovaj površinski napon odvija se upravo ovde. Kapilarnost, sila koja prisiljava vodu da ide na gore u ograničenom prostoru, neprestano deluje u čitavom zemaljskom carstvu. Tako površinski napon i privlačenje čvrstog materijala u slučaju ove tube povlače vodu na gore. Kako bismo ilustrirali ovaj proces, rascepit ćemo ovo stablo i stavit ćemo ova dva bela račvanja u dve tegle sa obojenom vodom. Kamera koja se nalazi u laboratoriji ubrzat će naše uočavanje ovoga procesa. Ukoliko voda nije u stanju da se kreće na gore, uprkos sili gravitacije, onda bi hemijski sastojci i materijali koji su biljci potrebni za proizvodnju hrane ostali u tlu, a time bi u krajnjem smislu uspeli da prekinu lanac ishrane koji je od vitalnog značaja za većinu živog sveta na našoj planeti. Kako efektivno voda može da se kreće uzvodno u stablo biljke? Imajte na umu da već 2000 godina kapilarnost i mnoge druge sile intenzivno rade da privuku makar 1 tonu vode na vrh ovih giganata crvene boje svakoga dana. Veoma malo mesta na zemlji može da se uporedi sa Glečer nacionalnim parkom Naljasci, kada je u pitanju veličanstvo i sila Božje tvorevine. Na ovom mestu stotine velikih planina uzdiže se stotinama metara iznad mora, a često puta se i odlamaju usled svoje ogromne težine. Skoro trećina slatke vode, koja je potrebna za život na zemlji, dolazi od glečera kao što su ovi. Osim njihove veličanstvene prisutnosti, oni stoje kao živi primjer još jedne osobine vode koja je toliko bitna za život na planeti Zemlji. U vreme kada su raznosioci mleka raznosili svoje proizvode u staklenim bocama, temperatura je često puta dovodila do neočekovanog efekta i opet će kamera da ubrza naš pogled na reakciju.
Mleko je u stvari 87% vode. Upravo ta voda u mleku se zaledila i proširila. Skoro bilo koja druga supstanca, kao ovaj istopljeni paravan, bilo da je u čvrstom, tečnom ili gasnom stanju, skuplja se kako temperatura opada i dok se skuplja postaje sve gušći. Voda se također skuplja kada temperatura polako opada, kreći se prema nuli, a na plus 4 nešto nevjerojatno se odigrava. Ona se širi i postaje sve manje zgusnuta. Kako se polako zamrzava u čvrsto stanje, njena gustina se umanjuje, sve dok voda ne dostigne 90% svoje zapremine. As it freezes into a solid, its density continues to decrease until it has finally gained about 9% in volume. This is the reason To je razlog zašto led plovi, odnosno pluta. On zauzima više prostora nego vode u tečnom stanju, ali mu je težina sasvim ista. Budući da led pluta po površini vode, on stvara sloj izolacije koji štiti i vodu i život ispod nje od zamrzavanja. Kada bi voda bila, kao i druge tečne materije, kada bi se zgušnjavanje sve više u procesu zamrzavanja, led bi se otopio, potonuo i onda bi više leda bilo stvoreno na površini vode. Tako bi se zimi reke i potoci zaledili i prestali da teku, i sama jezera bi se uskoro zaledila. I to bi moglo da prouzrokuje užasnu lančanu reakciju koja bi dovela do toga da čak i okeani bi mogli da se nađu okovani u ledu. Njena temperatura otopila bi samo tanak sloj površinskog leda, čime bi stvorila jednu plitku baricu. Nedostatak tekuće vode i nepodnošljive promjene u klime učinili bi zemlju nenastanjivim mestom. Ali Bog je stvorio zemlju da bi na njoj postojao život. U svojoj mudrosti On je stvorio svaki detalj koji je neophodan za održanje života na njoj. Svakodnevno više hiljada oluja sa gromovima eksplodira širom naše planete. Većina njih oslobađa snagu koja je veća nego nuklearna bomba od 100 kilotona. Oluja, kao što je ova, je samo jedan korak u pročišćavanju i distribuciji sveže vode na planeti Zemlji. Ovaj hidrološki ili vodeni ciklus je nevjerovatna mašinerija koja proizvodi više snage svakoga daga nego što bi čovjek bio u stanju da proizvede u toku celokupne ljudske istorije. Krenimo sad ovim njenim tokom, kako bismo uočili još jednom kako Bog neprestano brine za planetu Zemlju. Da bismo razumeli vodeni ciklus, prvo moramo da pogledamo glavno mesto njenog delovanja. 97% vode na planeti Zemlji nalazi se u okeanima. Da bi voda mogla da opslužuje sve stanovnike na Zemlji, dva dramatična događaja moraju se rutinski odvijati. So mora biti uklonjena iz morske vode, a onda voda treba da se distribuira širom cele Zemlje. Osnažena sunčevom toplotom postižu se oba dva cilja. Kako se voda iz tečnog pretvara u gasovito stanje, time ostavljajući so za sobom, ona polako isparava u vazduh. U zoru, sličan postupak može da se vidi na obali jezera ili na obali reke. Svake godine, oko 95.000 kubnih metara vode odlazi u atmosferu kroz proces isparavanja i u tom procesu jedno od najspektakularnijih prizora Božje tvorevine ispunjava nebesa.
cloud is actually Oblak je zapravo genijalno plovilo koje se sastoji od kapljica koje se veoma lako raznose širom cele planete putem vetrova. by prevailing winds. As the clouds rise higher Ako se into oblaci the air, uzdižu sve više u vazduh, oni se hlade, a kasnije se ispajaju, istisnjući tako kišu koja daje život. remarkably, since the Prosto day je of neverovatno, creation, ali od samog trenutka kada je stvorena, zaprimljena voda u atmosferi niti je povećana niti umanjena. the same water U stvari, čak je i sama voda koju ste koristili prošlog vikenda da operete svoj auto, možda pljuskala obalama reke Nil još u vreme vladavine starog faraona. Jer u celoj ljudskog istoriji naše vodeno bogatstvo se neprestano prečišćava i reciklira kako bi se ponovo koristilo. 2000 years before the 2000 godina pre nego što je nauka otkrila ove principe, jedan od najranijih izveštaja o vodenom ciklusu zapisani u Bibliji. in the scriptures. All the rivers run into Sve the reke sea, teku u more but the sea is i more not se full. tu ne prepunjava. The place from Odakle teku reke, onamo se i vraćaju, da opet teku. a flowing gift, Dar koji teče, lifeblood of životna krv biljnog, životinjskog i ljudskog carstva na zemlji. Yet life on earth Život na is zemlji hard to teško da bi mogao da bude kompletan bez momentalnog recepta koji kaže voda. To Da bismo understand razumeli why, ovo, we need ne treba look da no idemo nikuda farther dalje than od meseca. Altitude 4200. Houston, you're go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Time alarm. That's 40 feet down, 2.5. A mere 240,000 Samo nekih miles 400.000 km daleko od zemlje, astronauti su otkrili samo jedan oblik života came in the koji form stoji na pustoj površini našeg najbližeg suseda. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down. Okay, Houston, the Falcon is on the plane at Hadley. Roger, Roger, Falcon. I was strolling on the moon one day in the merry, merry month of December. Now, May's the month. May, that's right. Okay, we're headed that way. Their explorations revealed conclusively Ljudi su bili jedina živa bića na mesecu. Njihova istraživanja su decidno utvrdila da život na mesecu ne postoji, da je mesec 100% mrtav i nije sposoban da obezbedi uslove za život, čak ni najjednostavnijim organizmima. there is far more to Čak i kad bi nekako voda uspela da dospe na površinu meseca, ništa ne bi pomoglo i ne bi moglo da preživi na mesecu, budući da je mnogo više potrebno u nebeskim telima vode za život kao što su reke, mora i okeani. in precise balance. Formula našeg tvorca za život na zemlji uključuje mnoge faktore i sastojke koji svi rade u harmoniji That i the preciznoj Lord, ravnoteži. by wisdom, hath established the earth. In light of recent scientific discovery concerning our planet and the rest of the solar system, Razmišljajte o razdaljini između Zemlje i Sunca, 150 miliona kilometara. Ono što iznenađuje jeste da ova distanca ima enormni utjecaj na život na planeti Zemlji. consider the Earth's Naš kosmički odnos prema primarnom izvoru toplote i života, koji nije ni suviše blizu ni suviše daleko od Zemlje, ima za posljedicu veoma ugodnu globalnu temperaturu na Zemlji od 15 stepeni Celzijusovih. Čak i u nepoljnim sredinama na Zemlji, kao što su pustinja Sahara, gde je 54 stepena i ledena klima na Antarktiku, velika raznolikost organizama živi čak veoma dobro. global temperature of 59 degrees Fahrenheit. Even in the planet's most severe environments, including the 130-degree heat of the Sahara Desert and the frigid climes of Antarctica, a large variety of organisms thrive quite well. On our nearest Na planetary našem najbližem neighbor, planetarnom Venus, susedu, however, kao što je Venera, conditions are drastic. uslovi života su drastično drugačiji. Called the Earth's Ova planeta se često zove brat blizanac Zemlji, zbog sličnosti u obliku. Orbita Venere na prosječnoj distanci od 108 miliona kilometara od Sunca prigušena je atmosferom koja je okružuje. Dnevna temperatura na ovoj planeti dostiže čak i preko 480 stepeni Celzijusovih, što je dovoljno vruće da rastopi led.
while on Jupiter, with Dok recimo na Jupiteru, koji je udaljen od Sunca 778 miliona kilometara, temperatura se uglavnom spušta na minus 145 stepeni Celzijusovih. the hope of finding Tako smo izgubili svaku nadu da pronađemo život na planeti, najvećoj u sunčevom sistemu. If we point a time-lapse Ukoliko bismo camera toward the uperili North našu Star, kameru prema zvezdi the Severnjači, resulting footage reveals snimak another će nam critical pokazati još jedno for life. kritično proviđenje za život na planeti Zemlji. The apparent Ono što se nama predstavlja kao pokretanje is the result zvezda of the Earth's je u stvari rotation rezultat on its rotacije axis. Zemlje oko njene It ose. spins 360 Ona se degrees okreće oko svoje once ose every 23 360 stepeni svaka 56 23 sata, 56 minuta i 4 sekunde. A moderate Ova rate, rotacija, when kada compared se to poredi most sa of the other prosječnim planets, rotacijama drugih it proves planeta, ideal. pokazuje se kao For in the idealna, course of jer each tokom day, cijelog dana the entire svaki deo global globalne surface površine is Zemlje je properly ravnomerno warmed zagrevan and i ravnomerno rashlađivan. The significance of Značaj planetary rotacije planete i u mnogome je podvučen ako pogledamo površinu Merkura. Kao planeta koja je najbliža Suncu, ona rotira oko svoje ose samo jedanput svakih 59 zemaljskih dana, što ima za posljedicu užasavajuću vrućinu i užasavajuću hladnoću, baš kao što je slučaj sa Venerom i sa Jupiterom. Mogućnost da život postoji na ovoj planeti sada u potpunosti izgleda nemoguće. Uprkos ogromnim preprekama, traženje života van planete Zemlje je zadugo zabavljao ljudsku maštu. I tokom mnogo godina, najveća nada za otkriće novog života na nekoj planeti uglavnom je bila skoncentrisana ovde, na Mars. Četvrta planeta u našem sunčevom sistemu, Mars, posjeduje neke zapanjujuće sličnosti sa našom planetom, kao što je recimo skoro potpuno identična stopa rotacije i ugao ose oko koje se okreće. Mnogi astronomi su verovali da zaleđena voda može da bude otkrivena na uvalama Marsa. Najveće udubljenje koje je moguće zapaziti na njegovoj površini, nekada je tu bilo urezano, veruje se, od reka koje su tu tekle. As the Viking spacecrafts explored, photographed, and collected soil Međutim, samples 1976. godine sve nade su se srušile kada je kosmički brod fotografisao i prikupio uzorke sa površine Meseca. Površina te planete je sada izgledala kao još jedan mrtav i sterilni svet. Većina naučnika sada smatra da je Mars planeta koja je potpuno pusta, suviše daleko od Sunca i suviše hladna, bez adekvatnog gravitacionog polja koje omogućuje jednu od najvažnijih komponenata za život, atmosferu. Ono što naročito impresionira kada posmatrate planetu Zemlju iz visine i kada posmatrate njen horizont, jeste dok se krećete oko planete Zemlje, a doneli smo i slike i snimke sa tog putovanja, i kada pogledate zemljinu atmosferu kao jedno veoma tanko plavetnilo koje se nadvija nad ogromnom planetom, i kada shvatite koliko je krh i koliko je značajno da je ovaj mali sloj upravo na pravom mestu za život na našoj planeti o kome se brine. Za stanovnike Zemlje se kaže da njihov život zavisi od tanke, veoma delikatne gasovite niti koja obavija Zemlju poput jabučje kore. Naša atmosfera, od koje se uglavnom više od 99% prostire na manje od 80 km iznad površine Zemlje, pre svega se sastoji od 78% azota i 21% kiselnika. Ova mešavina izgleda u potpunosti savršena za život, a sa druge strane ima i ulogu zaštićničkog sloja protiv smrtonosnog zračenja sa Sunca. Sa druge strane, pusta površina Meseca je živa slika o tome šta znači nedostatak atmosfere, a opet u tvorčevoj formuli za život, mrtvi zemaljski satelit igra krucijalnu ulogu za naš opstanak. Klima i oseka okeanskih talasa uglavnom se nalazi pod kontrolom gravitacionog polja Meseca. Da je Mesec bliže Zemlji ili u značajnijoj meri veći nego što jeste, onda bi plima mogla u stvari da doprinese potapanju ogromnih prostranstava kontinenta. A ako bi Mesec bio isuviše daleko od Zemlje, onda bi čitav pokret talasa bio u potpunosti onemogućen. Onda bi voda stagnirala na obalama kontinenta. U bilo kom slučaju život na Zemlji bio bi dramatično promenjen. In either case, life as we know it would be dramatically impacted.
As inhabitants of Kao the Earth, stanovnici ove planete, we are mi smo passengers putnici na jednom aboard a izvanrednom unique jedinstvenom technological kosmičkom brodu. spacecraft. Jer ono što je nerazdvojno u projektu naše planete jesu mnogi atributi i karakteristike koji funkcionišu u harmoniji kakvi nema premca u čitavom solarnom sistemu. I svakoga dana oni se odvijaju pred nama i održavaju time život svakome živom biću. An abundance of flowing Obilje water, vode koja teče, and a pogodni favorable klimatski pattern of uslovi, climate. plodna zemlja koja je pogodna za poljoprivredu, Suitable for udarci okeanskih talasa koji pročišćavaju obale, atmosfera koja daje život, ispunjena oblacima koji transportuju bogatstvo tečnosti, idealna veličina i gravitaciono polje, zaštitno magnetsko polje, optimalna i odlična lokacija u sunčevom sistemu. To su sastojci u formuli bez premca, a nedostatak ili promjena bilo koje od njih, od tih osobina, rezultiralo bi katastrofom. They are ingredients in a matchless Stanite i formula. razmišljajte o delima Božjim, jer Bog koji je sazdao zemlju i učinio je i utvrdio, nije stvorio na prazno, nego je načinio da se na njoj nastava. And consider the wonders of Him who is perfect in knowledge. He is the God who formed the earth and made it. He did not create a waste place, but formed it to be inhabited. In the first chapter of Genesis, U prvoj we read poglavlju that prve God knjige saw Mojsijeve all that piše he da je had Bog made, video sve što je načinio i da je to sve bilo dobro. I kada gledate zemlju iz visine i gledate tvorevinu, vidite da je ona neverovatno smišljena u svojim funkcijama i da sve radi i deluje zajedno. I da postoji jedna neverovatna lepota kada posmatrate zemlju. and works. But there's also this enormous beauty in what you look at. To start out over To the počinje tamo jungles još u afričkim džunglama. of Africa, look down A onda gledate lepotu džungli koje su na obalama okeana, posmatrate pustinje i onda nakon nekoliko minuta letimo nad snežnim planinama u Sibiru. Siberia. To je neverovatno, divno, da se samo pogleda, da vidite te raznobojne šare i vodu i zemlju na horizontu sa predivnom tankom plavom crtom zemaljske atmosfere. Posmatrate izlazak i zalazak sunca, kako se pokreće gore dole po atmosferi. Jednostavno toliko ste nadahnuti lepotom ove tvorevine, da Bog ne samo da je stvorio mesto koje možemo da nastanjujemo, nego je stvorio mesto gde možemo da uživamo u potpunosti. But he created a place that we can enjoy and enjoy fully. Aristotle once noted that Aristotel je jednom primetio da je lepota dar od Boga, dok italijanski poeta Dante rekao da je sva priroda njegovo umetničko delo. Od predivnog pogleda na plavičaste zrake, do kružnih linija školjki na obali okeana. from the subtle beauty of the aurora Svaki borealis, prizor žive tvorevine je jedna vrsta predstave koja je usmerena i obličena da privuče oko posmatrača. creation is a visual showcase, sculpted, colored, and formed to light the eyes of the beholder. Consider the snowflakes. Pogledajte pahuljice koje veju zimskom danu i broj zimskih dana u životu naše planete. When photographed Kada from a stavimo microscope, jednu pahuljicu ispod we marvel at the mikroskopa, intricate prosto design se and divimo craftsmanship neverovatnoj and strukturi i quality dizajnu of svake od ovih pahuljica. Each is Svaka je built on the sačinjena same po istom six-sided šestogonom frame, obliku, yet a opet each svaka je drugačija. Koliko znamo, do sada nikada nisu No pronađene two dve snowflakes pahuljice have ever koje been su found potpunosti to be jednake jedna exactly drugoj. alike. Their beauty serves no Njihova practical lepota ne purpose. služi nikakvoj praktičnoj God svrsi. could have allowed their Bog je formation mogao da to ostavi become the same da sve one budu jedna, obična, bezoblična masa, ali umjesto toga on je odlučio da napravi galeriju bezbrojnih malih remek dela. It is in Kada contemplating razmišljamo o beauty's postojanju existence lepote, tada ističemo potpunu sliku našeg Tvorca, jer izgleda da je zemlja stvorena ne samo kako bi održavala život, već takođe da bude izvor zadovoljstva ljudima koji na njoj žive. Both of these objectives Oba ova are cilja described opisana su u drugoj glavi prve knjige Mojsijeve. And the Lord God planted I a posadi garden Gospod Bog vrt u Edemu na istoku
I učini Bog, te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lepa za gledanje i dobra za jelo. Od prve pojave vegetacije na zemlji, mnoštvo najvećih lepota i hrane za život na zemlji otkrivene su u biljnom carstvu. Više od 300.000 vrsta biljaka pokriva površinu naše planete Zemlje. Oni su izvor hrane, odeće i utočišta. Od njihovih korena i stabala prave se lekovi. Većina kiseonika koju udišemo oslobađa se iz njihovih listova. Kao voda, atmosfera i magnetsko polje, oni su posebna tvar, deo svih tih niti u tkanini koju načinio naš Tvorac. Kako bismo bar na kratko proučili bilo koji deo njihovog postojanja, vidjet ćemo još jedno čudo naše planete Zemlje. Kako cvet polako otvara svoje latice, podiže se zavesa koja otkriva dramu svih vremena. Ispod svoje lepote, oni su u stvari jedna radna mašinerija za proizvodnju semena i od njihovog veoma važnog rada ne samo da zavisi buduća generacija ruža i drugih cvetova, već i preživljavanje celog života na zemlji. Pogledajte kako se formira seme u maku na Islandu. Svako zrnce polena koje podsjeća na prašinu sadrži polovinu genetske osnove za budući razvoj biljke. Kako pčela skuplja i prenosi polen na reproduktivni sistem ženskog cveta maka, počinje fascinantna serija pokreta koji se retko mogu videti. Pogledajmo pobliže jedno zrnce polena kroz staklo laboratorijskog mikroskopa. Usled vlage, zrnce proizvodi neku vrstu tanke, trubne niti prema unutrašnjosti cveta, a njegovo odredište su ovarije makovog cveta. Ovdje unutar zatvorene komore stotine ovarija očekuju jednu od najvećih čudesa Božje tvorevine. I opet kroz staklo ovog mikroskopa posmatrate kako dolazi do sjedinjenja između polena i ovarija. Neprestano i uporno pomerajući se, tuba direktno prolazi kroz zid jedne neoplođene ovule i pali se klica života. Kako cvet polako vene, ovarija i ono što ona sadrži sazrevaju, a ono što ostaje tiho proglašava formiranje semena. Za najveći deo vegetacije na svetu, sazreli plod, šišarka ili mahuna, svedoče o istom čudu. Slično čudo i u pravo vreme ona će predstaviti svetu živo bogatstvo semena. Svaki od njih je paket života u kojem se nalazi embrion žive biljke, obećanje za novu generaciju. Zatočeno u poljima kukuruza u Ajovi,
i kišnim šumama u Brazilu, opet, kako bi uspješno oslobodile svoj enormni potencijal, moraju prvo da stignu u sredinu koja je pogodna za njihov razvoj. Time je utabana staza da seme konačno dođe na ovaj svet. The journey of seed to soil Put is the semena od cornerstone tla of je life on sama Earth, osnova za and život na often planeti it Zemlji. is empowered Ona je by uglavnom human hands. podstaknuta od strane ljudske ruke. In an attempt to satisfy the Težnje da universal zadovolji needs potrebe of the svemira za world, hranom, odećom i zaklonom. Bezbrojni milioni tona semena se poženju i posiju svake godine. Through the timeless endeavor of Zahvaljujući poljoprivredi, agriculture, naši our pejzaži i country's kontinenti islands ispunjeni su ogromnim okeanima vegetacije. oceans of vegetation. And regardless of the I bez methods obzira na or metode ili technologies tehnologije koje se employed, koriste, ostaje jedna činjenica. Život i napredak civilizacije direktno je vezano za nevjerovatnu moć koju ima seme biljke. is linked directly to the incredible power of the seed. But beyond the realm of machine, Ali bez obzira na carstvo mašina i ljudskog truda, different story unfolds. odvija se na druga priča. Jer upravo ovde, u svetu biljaka koje rađaju seme, a koje često puta i zanemarujemo, događa se spektakularna predstava plana i svrhe iz trenutka u trenutak. Become moment by moment occurrences. Throughout nature, U celoj the simple prirodi, act of a seed jednostavan akt dispersal raznošenja semenja biljaka je u stvari pitanje života i smrti. Kako bi preživjelo, svako seme treba da stigne u sredinu gde će moći da ima adekvatnu ishranu i prostor za rast, a često puta oni nalaze ovakve uslove mnogo dalje od biljke roditelja. In its quest, the U seed may potrazi za travel ovakvim a few uslovima, inches, seme će možda prevaliti desetak centimetara ili pola sveta, but regardless ali of bez the obzira na distance, razdaljinu, in the provision proviđenjima to make their koje journeys omogućavaju njihovo putovanje, predstavlja se na jedinstven način moć našega Tvorca. To catch a glimpse, a man need look no farther than to the grass at his feet. Kako bi mogao da uoči ovaj In a fenomen, field of čovjek ne wild mora da oats, posmatra ništa the drugo seed's nego i provision travu for po kojoj travel is gazi. both surprising Način na and koji remarkable. putuju semena u divljoj travi je ne samo izvanredan, nego i impresivan. For the next few moments, U toku keep your nekoliko eyes sledećih fixed on the trenutaka slender posmatrate filaments tanke končiće attached to koji su the prikačeni end na of the svaku seed. biljku. They're called Svaki od njih je mehanizam koji je veoma dobro Each is a osetljiv na mechanism vlažnost. highly sensitive to changes in humidity. Watch closely. Dobro as posmatrate alternating kako se ovaj cycles of ciklus moisture neprestanog smenjivanja vlage i toplote odjedanput pojavljuje u njihovoj životnoj sredini. First, the damp air Prvo, talas triggers vlage prouzrukuje reakciju i mahunica odgovara tako što otvara svoje latice, a onda kada se isuši vazduh, one reaguju na ovu promenu i sada od klupka polako se razmotavaju. After a few days of this Nakon nekoliko dana ovog neprestanog okretanja i mahunica i seme uspeće da se odvoje od biljke. Ali iako su odvojene od biljke, njihova osjećajnost za promenu u vremenu nije nimalo promenjena i tako počinje nevjerovatno putešestvije. journey begins. The time-lapse camera speeds up the action. But what Naša you kamera see ubrzava kretanje, ali ovo što upravo sada gledate zaista se odigrava. Končići koji se okreću u stvari imaju ulogu propelera za seme koje se sada nalazi na zemlji. Mehanika koju vidite je prosto nevjerovatna. As the awns push their Kako cargo repić neprestano forward, gura seme napred, končići koji se nalaze na strani zadržavaju seme da se ne kliza unazad. A onda kada gravitacija polako privuče i zasadi seme, mahunica pokazuje još jednu odliku svog umeća, a to je da zasadi čitav svoj teret pravo u tlo.
After studying the wild oat, one Jedna činjenica je botanist sasvim noted izvesna. Nema ni jednog mozga koji upravlja ovim semenima, ali nekoliko trenutaka, nakon što smo ih vidjeli, moramo da se zapitamo. Nema li razloga da malo o tome razmišljamo? it's not hard to see why there just might be reason to wonder. In a patch of oxalis, U ovoj the parceli provisions for mehanizmi za dispersal rasturanje take on semena different imaju drugačije, ali ništa manje dimenzije, nešto manje od 2 cm u visini. U kapsuli se nalazi stanovnik, i to u vašoj samoj bašti. To je voće koje nastaje kao skladište za više od 20 semena. Ovoga puta obratite pažnju na spoljno tkivo, dok naše kamere ne uhvate samu suštinu ovih živih mašinerija. This time, focus your attention on Kada je the seme outer zrelo, layer of spoljašnji tissue sloj oslobađa surrounding vlagu i počinje da se grči, time-lapse and a simultano unutrašnji sloj tkiva upija vodu i tako se uvećava za 2 puta. Pod stravičnim pritiskom, spoljašnji sloj se snažno raspukne, izbacujući seme preko udubljenja u voću, a brzina When the izbačenog seeds are semena je ripe, više their od thin 50 outer layer km na loses čas. moisture and contracts. Simultaneously, an inner layer of tissue absorbs water, swelling to twice its normal size. Under tremendous pressure, the outer layer splits violently, squeezing the seeds through slits in the fruit at speeds exceeding 30 miles per hour. Life is literally Život je shot. bukvalno izbačen, kao katapultom na svet. For the Scotch broom, native to Mehanizmi Western za ovu Europe vrstu and biljaka common koje se throughout nalaze u the zapadnoj Pacific Evropi i na obalama Mediterana je čak The dinamičniji. mechanisms for dispersal are even more dynamic. When the plant's yellow Kada žuti flowers cvetove die biljke back, uvenu, kesice koje ostaju postepeno se pripremaju da izbace seme. throughout the summer months, U letnjim the maturing pods are mesecima exposed mahune to koje se zrevaju prolonged periods nalaze of se heat. izložene dugim periodima sunčeve svetlosti. As the weeks pass, they dry Nakon out. nekoliko sedmica oni se isušuju i time se izgrađuje tenzija unutar njihovih zidova. To je samo preludijum za jedno od najeksplozivnijih uvertira u prirodi. The force of the Scotch Sila ovih broom's makuna exploding pods koji izbacuju seme može da ih izbaci na visinu od preko 15 metara. minute specks. Prepreke koje se nalaze u svetu za preživljavanje biljnog sveta su nekad zapanjujuće i bezizgledne. A world where the Ali obstacles to opet je survival proviđenje are našega sometimes Tvorca za rasturanje semena veće po snazi od sila vetra, vode i vatre. Yet the Creator's provision for the dispersal of the Earth's vegetation is more than equal to the challenge of wind, water, and fire. In fact, often the very Čak i forces često that could puta one destroy sile the koje bi seed mogle da utiču na uništavanje semena igraju složenu ulogu u održavanju neprestanog ciklusa života. This continuing Ova drama neprestana of drama trials iskušenja i preživljavanja otkriva se u kokosovom orahu. of the coconut. Weighing several Njegova težina je pounds, tek this nekoliko kilograma. remarkable vessel is constructed to withstand journeys of more Ovo than plovilo bez 1,000 premca je miles. konstruisano da može da izdrži plovidbu od preko 1000 km na otvorenom moru.
One of the world's largest seeds, the coconut is well equipped Kokosov for orah, the hardships koji je jedan od najvećih semena na zemlji, opremljen je za teškoće okeanskih putovanja. The key to the coconut's Ključ u survival preživljavanju lies kokosovog in oraha its careful leži u njegovom husk. oklupu koji je ispunjen vazduhom. Ukoliko bi bio sam bez tog oklupa, ovaj jestivi plod bi se veoma brzo ispunio vodom i potonio bi, nakon samo nekoliko dana. Ali ovaj njegov oklop, koji liči na neku tkaninu, može da pliva i duže od godinu dana, a njegova embrionska biljka može da bude zaštićena od smrtonosne morske vode. The conditions are severe. Uslovi su veoma Yet the teški. coconut is not Kokosov orah only ne samo da je designed načinjen to survive tako the da preživi ocean's okeanske waves and talase i currents, struje, it već u can krajnjem ultimately smislu i depend on zavisi them od njih, to kako bi transport život bio life transportovan to do udaljene obale. The balance of life on Ravnoteža Earth života na zemlji ponekad zavisi od najneverovatnijih relacija. U borovoj šumi važnost prirodnih procesa rasturanja semena dostiže svoj vrhunac. reaches its apex. Throughout the Pacific U Northwest, čitavom the severozapadnom knot-bone pine is Pacifiku known to ova produce vrsta bora poznata je some kao of the world's biljka koja largest proizvodi jedan od most najjačih effective i cones. najpogodnijih mehanizama za zaštitu šišarki. Growing in clusters Veličanstveno among nagomilanje oko them, grana, these ova curiously plovilice shaped vessels koje interesantno possess izgledaju qualities imaju shared kvalitet by koji few nema animals. mnogo biljaka. Oni odbijaju da se otvore i oslobode svoje seme iz godine u godinu. Umjesto toga, Instead, poput they neprobojnih can tvrđava, penetrate oni fortresses ostaju and zatvorene, remain sasvim dovoljno jaki da izdrže strong udarac enough to čekića withstand the ili blows of atak the hound raznih drugih gravljivica and the koji su force željni of semena. hungry predators. Even time and Čak ni weather vremenski fail uslovi to ne take mogu da im their naude. toll, as Svaka od ovih each šišarki stone čvrsto se twice drži like stabla. river flows fast. Postoji samo jedna sila dovoljno jaka da razbije ovu šišarku. With rare exception, in all of nature, only one force is strong enough to break their hold. The searing heat of a forest Šumska fire vatra triggers pokreće an zapanjujuće amazing procese chain of events, i šišarka polako počinje da and the puca. cones begin to crack. By opening only partially, Otvarajući se samo delimično i dopustujući gasnim isparenjima, većina semena zaštićena je od ubojitih plamenova. only when the fire has passed, Tek nakon što je vatra prošla, šišarke će u potpunosti da se otvore. the miracle of a forest rebirth. Tada počinje da se dešava čudo regeneracije šume.
crafted, sculpted, veličanstveno napravljena, izdvojena i isplanirana da održava život, a remarkable planeta bez planet premca. called Earth. You know, the space shuttle is an Znate, incredibly kosmički brod je nevjerovatno složena letilica. Kada posmatrate Zemlju i život na njoj, počinjete da shvatate da je kosmički brod zapravo ništa u poređenju sa složenošću planete na kojoj živimo. I have worked with the space shuttle program closely. Već over nekoliko several years. godina radim u programu za kosmička istraživanja i također radim sa ljudima koji imaju određenu ulogu za projektovanje i stavljanje u funkciju kosmičkih letelica. I uvek me zapanjuje kako tako nešto može da se sklopi. All can come together for a successful shuttle launch. Tens of thousands of people Desetine hiljada ljudi work to design, vrše projekt build all i of izgrađuju jedan kosmički brod. traveled around Video and sam watched tek nekolicinu ljudi koji su radili na dizajnu kosmičke letelice, koji su sklapali žice, spajali električna kola, mnogo različitih kompjutera i opreme koja je potrebna za rad šatla. equipment that are Kada used pogledate jednu ovakvu napravu, pomislite da nema šanse da nešto tako nastane tek samo od sebe, da je ova neverovatna mašina mogla sama sebe da sklopi. by accident. This To je nešto slično planeti na kojoj živimo, svemiru u kome živimo, koji je mnogo detaljniji i složeniji nego jedan kosmički brod. on the universe we live in, and much more detailed and complex than a space shuttle, as complex as a space shuttle is. And when you look at life, Kada posmatrate the more život you learn i što više about učite o detaljima i mehanizmima života, veoma je teško pomisliti da je to nastalo tek tako, samo od sebe. I onda počinjete da shvatate da mora da postoji neki vrhovni projektant, you realize at the tvorac same time ove planete. A za mene to čini život još specifičnijim. a creator To mi govori da ja nisam tek tako, eto, nastao sam od sebe. U nekom vremenskom that makes life rasponu, all of more special. nešto što živi i potom umre. Of me being Umjesto something that it was just Egzistencije bez ikakvog značenja, imam nekoga ko se brine o meni, ko me načinio, neko kome mogu da se približim i kako me mogu da odem sa mojim problemima, brigama i that radostima. I have someone who cares for me, who has made me and cares about me, and someone I can go to with my troubles and my cares and my joys.
Свят, свят, Gospod Savaot, ispol nebo i zemlja, slavi Tvoje ja, osana vo višnjih, blagosloven gradivo imja Gospodnje, osana